Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kaseng New Trap Aceh National Movement Central Body, hakasan terik mentau nailar arhajar arpo. Kala IT da kejing tho, Syau Menteri, Jongkatnat Forest and Environment, Jongkat Sorkar Jela, ubak lakaman remboy ban persya ya ke draft Environment Impact Assessment 2020 kebalawan ra da ke Sorkar National Democratic Alliance kebalailam da keseng Bharatiya Janata Party. Haba keren sakinong patai khobor hadian kejing kendo yu ubak lakaman remboy u presiden yang keseng ubak lamprang sengi karbani. Ulang bakaseng ke pediangi kinu-kinu ki kampenroy ki baka Sorkar ke bahak kerpang nak benta ke Jela Meghalaya. Hendrai keseng kan persya tenge i kinu-kinu ki policy ki balong persya ya ke bahak kamiat jong kinong snong kani ke Jela. Haka jo kopor ulang ru baka jing persya jong keseng ya ke draft Environment Impact Assessment arhajar arpo kadai bet baka Sorkar India ke dan jing temu banti ya uranium nak kani ke Jela. Ya ubah ki pajba nong snong kila persya do im do yap nadu kisnem ki belalaj mensua. Itu kaseng ini bersya ba ino kena ki project ki bawan panseng kari jong gitu kam kata kajing yang menjulang jong ki kabak snong ki seng samla snong ani jong kaj ba borok ana kamdan kum kata kajing shemi ki opinion tomot bakanum kata demokrasi kala syak yurai alor kata nongrem di paseng yang bat wan ni ban tawa ba kini ki project di ban dei nam ta kajing yo nong cobu bai ba u khasi jong hantam bi kena samla ki ba ni okam do jam sekade kat itu bang ibu kalau tak kam tak kajing mentoi jong ikna samla khasi jong jadi pula tu i kalau ba isapha yak i ki kan jong ni oklar bi isapha kata ba ini scam ba ki ba mai keren bat i ki bang ini kan long ke pasisa kino ki project di balong advantage ya kari je benreu ngi munjur katba ya kino ki pane ki an ki padai naga state government dan naga central government di balong persya bat yuroj ya ka long try jong try molok kala kan sai ba HM ka persajur bat bila kan syairu ba nalian jong seng kayang gi kanong rem ban persya ya kino ki ak lane ki project ki ba ya thombor ya kadim kursi jong pai ba bat haka juga por di persya ya kene ka ak wa menta kalong namar idon jus basneu ba yol seleng ba kene ka ak kin sakti jubor uranium kali kejungi le seleng ba jong ne ka ak kinsa wansna bian ya ki guk factory lane ya ki factory bo fair ki bolong persya ya ki trai jaka trai kita bat ya kan sairu ba daga bangla pharu syau chief minister ubdai fedo jong state government kum juru so deputy chief minister mat minta legeri Muhammad Sundon ya fresh minister mat nila banjur ya ke ka jing persya ka jungi ha ka wedai bat kata ka ak ka bolong persya ya kari bat kecai te ke jing persya jungi ya katu lai i ki don artli ki EIA mah ka benukang ka baseline ka debe ka 2006 EIA Environment Impact Assessment 2006 te hadin nang tu pada government of India kai iba idon kam ban pen plano ban pen keno ya berkom terekam abai dai ba kini EIA te kala snai no ya ga draft EIA 2020 habang ya pe ya kani ga draft 2000 EIA 2020 ngi i sibun ba ki jingko jong kani ga EIA 2020 haba khamtam lele habang iba ka jingkne no ya ka jing sungu thu jong ki pajba ki ba kanu project kan wan ha jika jungki ba om dot kamsu ban sim ya gijing snow jungki la ka bahane la ka snil ne la ansha ne na sha kata ka dai ga we ka ba long na ka leng jo ka seng long ni persajur higum ga nuksa hakni ga AIA 2006 ngi iba kidon artli gi kategori 1 kategori A but kategori B
mata lapmi kategori A, kategori B1 bat kategori B2. Te ke Sarkar India hagni ke draft EIA 2020 ke omba yaki kategori B2 on polite no na ke public hearing. Public hearing kamut you, public hearing mot ba omnom sngau su ya ke jing ot ke jing son jung pai ba. Omnom sngau su ya ke jing kwa jung pai ba lakin sha ne kumnom sha ne wan bu i factories lane ban snai surok ha ki jaka ke ba ke habak ha ke ni ke jaka ke ba kini ki companies ki kwa ban tre ni kam ke. Te sakaweru i kwa ni kwa bani iba. Pi gani de kategori B2 ba omnom sha so. Hari gidan pada ki kategori B1 bat B1 bat A kategori ma kini kategori artli ki ongba ya kini artli kategori hak pensiun ya ka public hearing rela da pipet ba ya kini ka draft EIA 2020 bat da kinsai i bat ba hang tu hapo ka close yang public hearing lai i ba ya kini ki B2 kategori B2 ki close ba kata la exam no yaki nak public hearing temut kam don jing ya per la dayak ni ka kategori ke bodon hapo B1 dan ya bodon A on book no yaki sa B2 ru dan jing snow namar public you la exam te la pelai no yaki nak ni ka public hearing temut snow dan jing mentoi ya kini ka draft EIA 2020 namar ba kini ka de ka jing penduk nong ka jing penduk bor bat ka jing yo roj bat ka jing nyobeng yaki try jaka ki bodon ha ka tu area hak bayar day bat banbu yang factories dan ni banbu yaki dan ni bansnai gi highways dan ni gi hydro project ki repair ma te kum kanuk sang ai pi ka we bable you nak liang jong kaseng ka persya jor ya ni pi men hak ni ka don ka tu ka gas pipeline ka bablas ante pok sam pi kum kitu ki bawan dia lengba kini ki factories bot khoj longim kwa ba hak ni ka jela jungi ki wan poi kum gitu. Ini apa ya history kam sedin su ini ke Bhopal gas tragedy. Itu dah kikat nu pungut su kibriu kila mensau kila yam omdai dang kibriu ndai buat kiding kisi buat kimrat u bopri kila yam klem datip ke ek bajia ba ke ek bolong ke. Nak kata long nak liang juga H&M ko ong ba ka public hearing ka dai ke bodon kam ke jing rai jung ipat ba swaban bu yakinu ini project dai bandon ke jing rai lang ba ke jing stu lang ha ka no godur bangin yo tau sok ba ikna kai hai hang we day ba kani ga development jong keri India kamtam le ga state ni kliang ni welcome na du miswaru ka H&M ko ang ni welcome ya ki investment ka barmar welcome re ni hap man ya ba day ha ta kundon ba om day ban yo ben ba day trai